Lumiza ategeeza nti oluvannyuma lw'okwebuuza ku kakiiko akavunaanyizibwa ku ndwadde ezibalukawo aka National Epidemic Response Task Force ne bannaddiini basazeewo okwongezaayo olunaku luno. Pulezidenti agamba nti okukkaanya okutuuka ku kino kuvudde kuba nti Uganda efuna abalamazi bangi okuva mu buvanjuba bwa DR Congo ng'ate obulwadde bw'Ebola gye bwatandikidde. Agambye nti olw'okukuuma obulamu bwa buli muntu basazeewo okwongezaayo olunaku luno okutuusa ku lunaku olutannategeerekeka. Pulezidenti akubiriza abalamazi ababadde batandise dda olugendo lwabwe okudda ewaabwe ate babeere basaale mu kugoberera ebiragiro by'abakugu n'okulwanyisa obulwadde buno omuli n'okuloopa oyo yenna anaasangibwa n'obubonero obubuleeta. Pulezidenti waayogeredde bino ng'akulira essengejjero ly'amawulire erya Media Center Alan Kasujja yafulumya ekiwandiiko ekiraga nti waliwo omulwadde w'Ebola eyafiira mu ddwaliro kuno era ng'abantu 103 abakwatagana naye baasindikiddwa mu kwawulibwa n'omulambo gwe ne guzzibwa okwabwe. Kinajjukirwa nti obulwadde buno bwasemba okulumba Uganda mu 2022 nga bwasinga nnyo mu bitundu by'e Mubende ne Kasanda. Embera nuko yemerire etyo omwihanga ly'etu Uganda kandi I support this for sure bokuba nko tugamba Congo it is very near so kwa kwari omushago kugira ngo nibija hakiro cy'abajuruzi nko kwatwire ne bakikora nibijo munamba mpango nango yire echo nabarana ba Congo okurwo mu Uganda nabo nibinji we normally cross tuza Congo tuzaye tugure biturugura tugarukaha nabo bija aha bagaruka kuriya so exchange jo kweru kubaho kandi tugagaraka tukajongeza yo mu kibuga kikuru kandi okashangwa aho tukwerundanda ntwanturgo mu district zitakushana na mahanga gatarukushana at the end of the day change manyisa ngo ebintu byo kutambuza endwara mbiba byayanguha. Ebola is not a joking disease. Yo yakwata hati manyeshaga mekora bo mubiri mabya gatorize nkamwe rwizo muntu ofa so mbajango kwerinda nukutiro kutambirwa so babacwire mbatyo I also support ahabo kwa twabatatijagwize really tukfa yani mawutire tentasi aha abantu bakorga heru binesente abantu bebana mugongo rererere I know how much it contributes really towards our economy but at the end of the day amagara nagacira magana we can wait ko then nyentia say if it means doubling we can double celebrations konka at least 20 manyango magaraga abantu garije kanto kamanya no uzakuja tinyotingu zana mugongo tumanya biha kashi kora abe or masaka urugaruka mbarra ayanarga omu celebration zezo akabani akijani wo mumotoka kashi kwara kwekuse kwara hikahiyo no ija kuchara kanda bar kampala to yinde banyabuzare nabandi so ninjirangu it's a very good decision to me at least hatabateka namazima the last time Ebola outbreak obuyaberi mu Uganda abanya-Uganda binji nango mundo hirona nito abantu baburijo tukarena nabashaho bambe eri kutwara amagara gabo nkoko wagamba also deadly airborne so tokamanya obundo omuntu nebasa no butakorabura ibobo ryaho rwareho kace barebe wafo ojuke wasigaho contacts buriya tukatwebo mukwe bakaba singa contacts zaba bantu maybe abantu ababe in touch nabo baba containing omwanya gumwe so tubakubene wenda batware risky ogo murundi kano shange abanya-Uganda nyamwinji twafera magara gitu barimo barebera hare yes ntuza kufera abuka Mother's Day be celebration y'amano mwihanga bitu nubarebana n'amagara g'abantu ikatutaka fera magara obundi abo kintu tutakwasa kupostponinga kandi okashanga chabaho at a later stage so nchimayisa nguni omuntu waburijo no barabe babishazamu byo celebrate geri zoba ba vigilante reba rebe kwehingurize umuntu akurya rubaju atandika kumanya ntuza kwantu baretera abashaho ko misho handi hace tukubereka oburire bwa Ebola no basa kumanyira nkahinga oburire kujo muno mutwe yakwa kurya rubaju ayinezo symptoms ogezo kare ogendo mwiraro obase kumanya utambura amagara gawe nanaga abantu abakwirire hihi so tujazo tuwe vigilant abora abori ogumeno ye checkinga norebo kurya rubaju warobunde byotacenga abantu ningashi abitakwesera bebya magara baturi hihi no babasa kutuyamba onkaturebe mbeje ndwara etakagaruka kandi obwe tukumanya eki yakozire obwire buriya obwenye ma program ya sisimka ekiribone gendo mission njiro commission tuza kuba twine Gideon Senyumo ari kuteretera kasheshe twenda turi abantu ebarimo
nibatekaho engaro zabo tugwete umurimo gwanje umurimo gwawe n'umurimo mukora ki kuja bundi mukatahiza ihanga tuza kuba tune papara z'amakuru n'ibindi binje byo tashimuko no fera program ya system ka tuza kongera congratulatinga ababire nubarahira ahabwe imyanya itari yemwe nemwe y'ubutegetsi mu ihanga kandi tutwara mu cyo kubamanyisa ngo 2025 parliament yo kubanzanisha kwa neshitama ukwezi oku abuko abono barahire hatumbwenu turuseti turi nkabatine parliament ndakikeji abo kwebere itakatandikire abakure batakucumanya ngo ariyo nubataha n'abasiye batakabire shuwa ngo bariyo nubataha je on parliament so izo ye 2025 tuja kwantunga parliamentary seat yo murundo gwo kubanza kandi tuja kwantureba izo ndiyo rumwe obutuje kwantunga okuronda speaker ahabwa parliament abo kuba proceedings tizikabaho babatine speaker so kuzamba kashitama hakabara chebembera chimanyisa ngo embera ne batatebekana kandi twarebere barukwendosinga both mesabyo kwerinda okubasa kuba nuwe yarara yaza omu race ya speakership kandi of course mbine kwamba na deputy speaker sama kuragariyo ngarabarabamo nturemba teka hari yabo both hamwe na n'impangare Lilian Abel Biton process twarebere twira speaker wa parliament yo muruno gw'11 kandi abenanda kugaruka omucyara Anita Mong habireho oku habireho okumuronderezaho okumucondozaho ahabo kwabire natwaza ofisiye umuringo gwakwasa kwanugoreka ngo abirayinemu akantu ko burwenguzi nakakwaranka kace abo kujatindi shuwa ukanoshan kahango twarebera amakaje minji agayi no mwihanga gabasize babasizo gatahamu nano kubasa kucondoza ya icyo cyabushesha akasheshekera izoba turebere babiri bari omakaje ago muri kigo okureba ibyakwasa kuba biriyo okongera kucondoza okubasa kutunga bizibiti ibyakubasa koreka ngo empangareji etwire netambuza ekitwakwetaka corruption ningashi oburwenguzi kandi mbagira ngo Karmanywera itandikira motoka ya mani ina president wihanga teka go mutogwe kugira ngo abase no kujugura gisya so twenda kwebuza ize sente zo zona nizuruganka hi agama kagona gaine ata orwo rujegererwa ino rumwetorire rwo narubisa hata then tubone twatandikira ahanshonga ya kisanja no sleep no corruption n'amazima cy'wagamba nibyo bino mu bigendo misho mwihanga bituraba bukusheshera izoba twari nawe yashohoze cyandiko ari kujambu kwamazire kwebuza abantu nawe wenka kwetekatekaho yashara mu kugira mbu ogo murundi taraye simbe ahabwa speaker koko yabiraga mbere byenyuma ari kujati nyendece kisanja kibe nico cyabe cyamuheru bitazengo bwahati ya stepping down kandi naza kutambura agendera hejo y'ekibine cha NRM hamwe na President Museveni yubararete kandi already ntumanya bayendo sinjire ondijo speaker tutegereze kureba maybe muri ejo week twatandika turebe ahabwa deputy speaker kutekateka baza kwabatireho umucara no hogwe obara endorsing then obururu bone kubaho izoba eriabene abena bitano izoba eryo kubanza so nibinje bice mu bigendo misho tuza kwanture na President Museveni ayine kutekaho cabinet nsia yayitugambira binja babe barimo hatana ba former ministers ntonda turebe cabinet yararete neza kuba erieta ibi byona noza kwa no bishanga on program ya Sisimka bituni ndeba Gideon Senyumo yashira ha street sad smart ntonda turebe yatereteroha kandi ikiganiro nci nako kenyine nakawaiti nuko Gideon twakwakira we mnonga Jemimana chache good morning amazina koko agama nsenyo mugini omja street yambarara na mnonga ejinyo asitu bajose ejini mbakuta street nokushanga na mnonga abashobozi abakushobora emshoboro umuringo gwa wholesale kandi kincho mutano no kushanga emotoka za
special motoka za special neza ba Charity na ba Jemima na Mnonga bakwenda kusama motoka wewenka akasyara akazakaza ishaka kabohe n'ibindi nkebyo nubo mujenyeriza basa kutunga indatu mwakira tugane na Mnonga obo turi kwirira obwere buri yabwa back to school no manyana Mnonga yo muzira ari natureba. This is the last week abeji na Mnonga abakurara amashomero weekend age bashimeko bari amashomero kuja Ministry of Education and Sports then Monday abnaftar bakatandika ombutongore bakaza amashomero mukamaje Olive TV West turamusi abarebi tugamba mu rumo gwawe gwa special tarike n'amazina bito mu rumo guriyo no kugenda guta amazina ganje ninye baki kasozi umurimo bwabire tubine shonga shonga amazita gari ya yiguru. Okay. Hata nko mbwiro utwe tugurana Mnonga twero go muzira ari natureba akwa beji nibatambura imutwe zo kushabaza abantu zibanche ari abantu abine makasinde kabako na kaza special omutugamba mu rumugo omutiya natambura mbure nkobu ashimikwa ine kiri kwingana ki kandi muzankaye ninkaye mutakuza na cyecho ije ntambura buri hamwe wona donke kizibe kikuba kiriho amazita gabagari ya yiguru abakupanya sorumwene bataka sente kace ati ureba gusiga wakasente ofagazayo tachikurete kiziwe cyo ati zezenke cyo kureberaho abaziri bashimuzo muremba na heri yawo ati mbwirobo omuntu arikwenda kupanyisa special kuzo myanya yeherire mbara tugambe kabohe Shema Isingiro Kabingo na Kibare na Mnonga bakushemesizo ko hare ombwirobo omuzira ayitibekanza atakote ntwenja tebekanzizo muzire kumanya wanoza kwendeki oshange nkai kana sente zingayo bona utange kalukora budget ntwero muzire ukora budget kwero muzire mu lineage ati muzire yaba naenda nke bitabo na izaha tugambe a special a special engendo ati omuzire yaba nazanki Isingiro na izaha Ambabuta Street atupangisa tumuvuga tugenda yaba nazisingiro atereze mitwaro nkabiri mitwaro abiri kuringa y'isingiro isingiro yo isingiro kandi utogite hanze ari abiri nabona twimitwaro Chate kantunge omwami ogu nawe anje kutuganira Live TV West kalkena n'amazina gawe cheka amazina nye kizito kulaishi twaba isingiro ne mitwaro 15 twandi flow okujja no garuko kamutegereza that means ni mushaje cyo kamushaje special umutubazo mushobore special niya special oriana bajina special oriana afangisa oza kuri yo umutegereza umugaro mwanya go wamuyemo nimwe niyo special niyo ntanse ine na taxes zindi aka hata tugamanje no wagamba urusinjo hata tunoro abushenyi bushenyi gati nkokuza bushenyi okagarukaha n'imitwaro 20 mukirjira mutako nindebo inoho no hati no wishiti no zona nzinywa kimwe barumatiki zone zinywa kimwe takugira ngo banatemba wisho banatembeki okay tuzumuzemo soko nyo kana kanko teoria kayongereko then oborugambiro murebi muhabure na Mnonga yanaiza anaiza anaka Ambabuta opposite na Feresco special no to parking as a pharmacy. Okay. Kanko Charity ibigambo bya special nibiye konke bishaye no kwano ushanga TV West na Mnonga apo ntwenda kugenda stationaries ezi no baguze bitabo nebindi nkebyo tuna kumanya dozen y'ebitabo biteri zinga 96 40 48 na nebindi black boxes ya zinga 3 kwaya 2 kwaya no mate bikushomate bikazare ngorundi rimu zo ziri zinga ate amashomero in type ya tipis bakwenda twenda kumanya type HK na nishika kiri cyo kiri zinga sets mate edin na ikijo mashomero ne basita mamane ate abana bine kujana na Flahan na Biburi zote maizo ziri zinga ifshari no kwano bishanga ati West Honka kurga Erizoba mpaka izo ari abana baragaruka amashomero abana bitano kutano ko kushoma ombutongo nasikanse mu Gideon aho mu Rembo Rambara
Okay, wabare mnonga Gideon senyomo kutisyaho ababashije abamani abokora umurimo gwa special iwo rukucira ku burya ruguto nenja no manya age business je nko bwa hato buturi mutuza kumuritsa abana ntuza kubana tubenda obundi kuja bakatutambuza je n'abana bitu na nebintu bitu tukahika ahitukuza ombusinje katuze omukahumuro barunjimwe bitu ninkwijusya ngaba Swift Initiatives mazima baryaha okutuletera emyoreko mbyanga bitu nge nuguma amesho gahangire TV West kandi obase kuyishukana ryari obwene kubanoza omyoreke jabo kuba ine binje bikuruga abashubuzi binji manufacturers binji onaba ebintu bwatene by'obushobozi ko kuhikayo oshange ibintu biri ha beyinje akamba bitomworeko aha mworeko ntubatiri akasente kache then amayana sources zabe in case you want it in future katuhumurira hansa kwantu garuka twine mpapura z'amakuru handa hache no mjenyi nibyinje bitwine program jigumeho ya sisimuka Nehinda Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka miliyoni igana zona nezo kubaha konka buri sande nizaguma ningaba emitwaro 50 for the lucky winners no korota kwangora sentezi ekikuriwe no kugiraho akasente 10,000 asimu yawe orero okimata star 238 star ishatu star ikumi hash then yes na hati no basa kuzana by the way even now our lucky win of today kwa tesimu mnywani wanje aha wasibota sebo amazina ganje ni Manyetaro Razak Banks the truck driver mvuji wempango kuruga live TV West neba kweto hasebo Nuwagaba Emmanuel Emmanuel no mayangu niwe muhanguzi wito owe mitwaro 50 wajira wa message Emmanuel kota kwere kama twenje akasomere onangaye bari bunonga wazireba namazima ninga nebyo kifere nabe ne yamazima mukiga esande wazireba Emmanuel oli wankahi Chibale ngweno tarindaho tera star 238 star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe Orwa kabiri wabanonda kuganyirwa omukuhinga no kurisa oyine kurebeka ngo twabo muhinje no muri so rukuteresa umukabuza mukozi otahaka birebeta mweno rwa kabiroro no twija kuba turi aha kibikire tikijunda vale farm kandi ne twija kuba ntuganira aha kurisa hamwe no kuhinga ortoche nenteza amate za kwa twine Habert arukutushoborera aha ndebera yenteza amate hamwe nendebera yortoche kandi arukutwereka no kwabaze kurwanise kizubucengoha aha famweje nyunga banza n'intemu najigabira madamu kwenda mukundi sente najimugabira nyina yo kubanza na ukuyare byanora yagure ndijo tukatandika za 5 twapanyitsa ahantu tuyitekaho twatandika nazo ezenti karga hanti 5 twaguma ntongera rastiri twagura itaka iwe cyo ine kora otaferwa program yaje TV West Nehinda wabari wachirinitwe on program ya sisimuka ine Jemima ayebare hamwe na Chobutuji Charity akanuko kira kutukubantureba ebija omumpapura z'amakuru
tuchira kwa tuino rupapara New Vision hamwe na Nora Bukede Beats nanyenda tubanze na New Vision yeri izoba yaturetera ki mutweni endeba The Rise and Fall of Anita Among ogwa birari speaker wishenjero rya parliament kandi kayitugambira amakageye agakusingo bwinji tureba bibyo kwerinda bajire yo hine bari muno bacondoza na nebindi bijinoza kwa noreba makachi agubasacinjire bihireyo ki aha page zitari zimwe na zimwe omurupapura ora New Vision tayitugambira twareba nawe yiciriza kuruga omukuvuganya bwa speaker bwa parliament ejera ataheme 12 na nebindi binji atakafera omurupapura ora New Vision. Mother's Day celebrations postponed. Twatwagambire ngo bacegekera oburire bwa Ebola obutukureba bubire buryo mu amwihangari ya Congo kandi of course ntumanya kutukira kwakira abantu binji nango tire muna nempunji kuruga Congo beat kubuka Mother's Day tushanga twatunga nabandi ba pilgrims bakuruga omwihangeri mboyenoreba ubundi kijemeserize na nebindi binje bukwata shongeja page ya kashatu noza kuba no byetunjira twahiko parliament ntureba both endorsed for speakership twacherebere white smoke yatanchire kwisha bitinoza kwa noreba wogwe both bakujambu warabe speaker no manya hocha itukumanira ni minister we bya defense bitaro binje bikumkwataho ebyosheme kuba no manya iwe nkomunya Uganda Museveni meets Tycoon Dangote backs regional refinery enshonga y'amajuta gitu agatukira kwantu eshongora bwashesha bwira tureba umugiga Dangote kuruga Nigeria yatahiremu kind of course ayoricerire kugira bunde biyayamba Uganda nari umuyihanga nari umuyihanga meeting na President Museveni noenda kuzayo kaganira nawe no konko tomatikali nimanya ngo mbya byaza investment deal bombe no buri economic so chakombe into byamajuta ubiga bwahansi yita kokwe eco tumanye ngo at least twaza kufuna man power yo kutuyamba tukagira h2 then wo bundori ya street or muno ndemirimo nenga hori toka stamere hoje New Vision yakuretere milimetarye mwenemwe zayo shome no harimo na hiring ano basakora kitoka amanya abantu mwe no basakwetunjira omurimo gwawe na nebindi binji iwo rukunda ebintu ebya sports ebyemzano munda yihanga aheru yihanga ebyamagara New Vision yabukuretera ombwijire na nebindi binji ebyotasheme kwa nofera turi muntu wetebekanisa okumurika kw'abana ibenko muzire uyetebekanisa New Vision rya hakwabura ahashongejo ashirinja kubizoka noza kuba no retunjira katurebe bijo muri bukede kumurukanya ro yakwe mutware 3 kunda binjine inza kugitayo atleast umwana atandikira manyongo nakorwa kubanza rwa kabiri no rwa kashati yari hakatwaro akatwaro arisha mirarina arebire bakano bagira ngo babana ko kuwakwata katuje ngo abana nibashashure mitwaro nkashatu dam ngo bakabazi dividing on a daily ushanga buri mwana irizo ko arashome ngo nakugena na 15 yes ninga tware yo mutwaro bagumene batikinga tara 30 it is like mutwaro pade baba yabukorara exactly so enshonga yabekeri kujangu na nabaziro mwe naja atubona shini mutwara yo ntabona shini mutwara yo nta atoshanga umwana na beginning years kora ushika binje nwazikora in the first day ninga kanda hiyaza ku first week kandi hiyaza kwizira bari yahineche bashomereho bakusiga nabakusiga kandi waza kushashura garuka kushashura school fees yona na twaraje bitarashomere byo tinda wiko mukati ndazishashura so yacho ine babancho watwarayo umwana homurikireho kandi nabo woyine bugambo ku makonvisinga za Uganda babemba shomera hazabanda batireye chweka reniwe oyije niyo bendo nabo bari yazanzu kwaho nabo bashange niyo norete chweka hatumwe tutanembu aineho hatateyo then zanzu kwaho nito barabemba leta handi hacetuteye twaza har papra orwa bukede ebya among bibi Police namaje byebazude nga bazinze kamakage enakasero ntinda chigo na warara yendo mpuriza gogona namakago muntu hazariyo mucyara
warjire kumbugana bitano wakture televiziyo norje kumbugana ngo nkacharite wayombekere aho zirikishaba kasitanje ryari kuombeka yokanimba nyango mshisha nowe ari kutasiyo mchara mudena kabayombekere deno mchara kataho ante ko yabere batinyore kanse kambara mfuna makaka mukaga dero ndebo rwanjura yakosinga problems ashire mwe mukombeka deni tenje tukazitaha so ntureba aina maka muri nakasero aina makumuri ntinda aina makumuri kigo na nahande so ebazuire birinkahi biriyaha ahandi nabajanti Masaka City zimbe kitebe cha Bumbi 15 twenda kura Masaka erukutunguka so agamakuru nagaba nagatwataho konjesereza habya Anita Mong abira speaker bajanti Mpuga nibaka misona barara nabo basatira babasakorara nabo bahendera bakwatirwa mu nshongano zosumwe ezibesire z'oburwenguzi and makiyu turiyo mu kisanja no corruption mu kisanja no sleep teri kwebaka teri kukiriza nguzi yonna NRM batula weekeno okukonera mu eyarondedwa Muhozi Muhozi kaine rugaba CDF first son wena na tinda chete chibina tinda chete chigombe timokunda chete konka kanchete kare chibina ninga shu group yaba PLOU bo bachwiremo bagira ngo rubone bendosinga honorable of both Candle Minister habwe byo kwerinda ngo abenwe yaba speaker abenwe yetsimba wa speaker bamterera karuru then bamurondere bona nempangare na yebe deputy then shitambure kityo so tureba NRM bagenda tura weekend weekeno okukoneramu tubagamba kutugambo it's about okumukoneramu oyo yenyini yarondedwa Muhozi empangare namere bajante totode ebyamukwasiza member wa parliament omuchara oronzirwe ahabwa Masaka niwe abira kwasirwe drone ngwe kahika ya mutorotora so arjireyo kandi ariyo nagamba ebyabadde bimukwasiza atawarara bakute abatega aba mobile money barwaha nabo babakwata shongejo ninkuru munonga nkamwaje tukoraho kuba aba mobile money nemwe aha erikutware bikwatana nesente omwihanga aharengo orwahiguru bukede end of term 1 holiday assessment 2026 nayo bajireta umarupapura rumwe orwa bukede ahandi nebye mizano iyo mutahi wanje nabyo takabiferwa ni congratulating team ya Manchester United wabwebire nezana na timu ya Nottingham Forest goli zishatu hari ibiri ekibira kiri kibe kitanguhi kibe cyenda kubatwarana but team ya Manchester United yahendera esingwire kandi yahika ahabonero nkaga na mnana omu Premiership but of course team ya Arsenal chebembire shanju na mwenda team ya Manchester City ne kurataho shanju na mshanju then omanyagwa kashatu twareba Manchester United nkaga na mnana points kurataho Aston Villa akurataho Liverpool na nezindo kuziri kwijana zishuma bituna na FA nayo turebere abatima ya Manchester City nabo bari kudisingura wabintu bazana na team ya Chelsea bibyo man real weekend eji ombukwate na politics ndibyo mizano bitu tungo papara rwawe orwa bukede okwenda kumanya ebirikoga hwaho utunge bwine rukirayo niwe inaho shitami ashangori updated. Alright, nsiza kuba turi no mujenyi twenda twebuze akasheshe kwerizoba nko kuba bagambira mu politics turebere uburenguzi bukwata hansi na higuru wo mwihanga nangu politics zonka bitona nezinde sectors twenda turebe nyowe na niwe umuntu wa burijo tukakora ki umukuranisa enguzi umwoga gwitunuguha
tukakora cyo kiganiro turabe twine kind of course yo munyamateka witu naza kubaryaha umunyaberagiro umutabingwa Clinton naza kuba natuguidinga ahashongeji rero turebe tutandika kuzorazora misho mu communities turumu ubundi tukaranisa oburi bwenguzi Ngumene nangwa kandi tuzakugeza uko benguzi yo reale ikija eruho inzire banke kuza kugumaho nganto basa kugire impande yitwa kubasa kudicwa mu kabiri at least umutagiro bwogerero umutagire ubwicuzo twaza kumuraha tugaruke no mjenyi witu yatufika Jombwire ebyasigara byona bitiriyo program ya sisimuka otakajirugaho bwinja abantu bakutekateka ngo bizubu byamino bine kubana bikorwaho umbwangu ninga twine kubiteka mwamani minji konka wabo tine smile nonji niwe wanoganira n'umuntu tukagira confidence ningo ukahuro hami ukagambo hami nitoze shatu ryantugamba tusheka abo kugira ngo twiname no marundi kuri nyine byashakora utakusheka tunagera mukoti konka twineho ebikanka bishadiri nani ngenderizo tuganireho twineho dentures twineho za bridge twineho crowns Oka kuna yenda byo byasa kutabuka kuna kubasa kubiteka mu runyankore rwitu ningo runyakitara dentures ni nkamina go munta agutkumukora tutateganisa mina garyo mu rubaju gago kwite cyashecho garuza hamina go kuba bihamu kwite cyashecho so tinerine kuteganisa itwentu kupima edio turkujeka bujeka cyashecho cyenyine specifically necho echo tuchikatuteganisa echo ni cyangwa okay then tweta bridges do shanga twayetaga ko samina garya rubashurwo cyasha kuja kujeka mu tukafixinga rino rukaguma muri turukurugamu iwe tokarye yihiramu kuyo mushabona wari kubasa kurihama tinda okachi echasha nchine ahari norumwe neceri norumwe kungaguza kuntaho echo yeta bridge ninga sheri yine ryempeshano ushanga ngo nanaga harubajugombi nago yine kuba nyine kosa support yo kunoko gono banzo gihamu bebe byasha bishatu ninga gono gaguma mu konka just ngatwera nagaguma mu tugacendeza kacho mu rubaju rero tureta gari ya gempeshano tugajekamo mbanza mwagarabya ho ruwo tubanza twagarabya mu ruwo nimbasa no koreka ukacenka yes hati ngo kuwakureba nka atertar muneri normal erege abertar muneri kunkheshe kunani yenda kuteka mweri erere kar hango nkeri neri kar hango nkeri so ninchende zero musize na nero musize hati nkupimande tamino gawaga ngajeka mbati Achika wangoro murema munonga okutsira bunabanye necyashacumu ati ekikubaho neki tutukabasa kujanga tutemwere erere ryahagate hecyasha honga akwantu enda solution kuza kutwara imyaka mingi awiro gwenje umuntu natakwenda gumana agajura nka dentures okay dentures no gumana ozujuro zo zibonezo garuko zujwara konka umuntu yananda solution erukuza kumuyamba kumarakire na no kugira ngo utiyayetaga kugumana agajura yego no kuza cleaning hataho no ishanga yagago mu rubaju gakora ki ga twayetaga ngo tugakozese yego
so banzo gacendeza umusayizi kugira kariya kajware muje ka bridge kandi ekindi kutukora bridge iwo muntu wa herto kachimanga omuntu aine bridge aine rinorsi kasimairo nakagaruka hoje yego tikikushana nkadencho bumwe noshanga omuntu hari abantu kuba kusyobwire bwinji babine dencha zezo oshanga omwena yanagamba yashanga yaterebuka yego kandi nayasheka munonga kereke nje n'omuntu nabasa kutanura teji hatechi nikitaro cyaho kubantu korenje no nerino okay akoreba iwo wa dencha areba nguru kwasizeho iwo rukwasizeho ninga washeka munonga areba ryatandika kuterebushika ryareba nkaro baju yarumaziro bwire bwinji aho kuba dentures atko kutanura dentures na bridges bridges nizikora permanent solution emyaka 10 nk'emyaka 15 ninga 20 okay otakarihinduire rumuni rukoreje umurimo gwari umuntu atakacicengaga ati abo kugira ngo support nebero ati bridge nanka dentures zo no yeshanga abo kugira ngo nizishitama bushitama mu cyasha buru kutwihamwe rino aherina hirya bari igufa ruhwerera nkoko waraba kikuru bemenwa egaruciro munda nabo kugira ngo amino tegarho igufa ruhwerire tiriati tahatiro support ro kubasa kureka imeno yaguma ho so hati dencha yo neshitama nkai umucyasha umwanya uko konka with time igufa ryo rugumana ruhwerera atosishanga umuntu yasobwire dencha yeta fitingaje ko mukubanza so urukubata kwendecho yego nashara makoreche cyaci cya bridge amina garbage nabwo gaba affected konka tiga kushasha tuga treatinga Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka miliyoni gana zona zo kubaha konka buri sande nizaguma ningaba emitwaro 50 for the lucky winners no korota kwangura sentezi ekikuriwe no kujyaho akasente 10,000 asimu yawe orero okimata star 238 star ishatu star 10 hash then yes na hati no basa kuzana by the way even now our lucky win of today kwa tesimu mnywani wanje aha wasibota sebo amazina ganje ni Manyetaro Razak Banks the truck driver mvuji wempango kuruga live TV West nebakweto hasebo Nuwagaba Emmanuel Emmanuel no mayangu niwe muhanguzi wito owe mitwaro 50 wajira wa message Emmanuel kota kwere kama twenje akasomere onangaye bari bunonga wazireba namazima ninga nebyo kifere nabe n'amazima mukiga esande wazireba Emmanuel oli wankahe Chibale ngweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe Orwa kabiri wabanonda kuganyirwa omukuhinga no kurisa oyine kurebeka ngo rwabo muhinje no muri soro kuteresa umukabuza mukozi otahaka berebeta mweno rwa kabiroro no twija kuba turi aha kibikire tikijunda Valley Farm kandi ne twija kuba tuganira aha kurisa hamwe no kuhinga ortoche nenteza mate za kuba twine Habert ari kutushoborera aha ndebera yenteza mate hamwe nendebera yortoche kandi ari kutwereka no kwabaze kurwanise kizubucengo aha famweje inyunga banza n'intemu najigabira madamu kwenda mukundi sente najimugabira inyena yo kubanza na ukuyare byanora yagure ndijo tukatandika za 5 twapanyitsa ahantu tuyitekaho twatandika nazo ezenti karga hanti 5 twaguma ntongera
rasitiri twagura itaka iwe cyo ine kora otaferwa program yacu empaka zo kuronda muhinji arakizayo mu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo murisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakorengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no burisa na chemba guiguga na chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ota izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. TV West Nehinda we bari wachirinitwe on program ya sisimu katuri hashahe box ya shaishatu and of course nana kuze ngutukwinire binji akasheshe kerizoba bitu kutwa twagambere enshonga ezikwatirine na nenguzi zo zakanyire umwihanga bwashesha bwira ntubantu bireba mu makuru gatari gamwe na gamwe muntu aja aherizo bareka turete omunyabiragiro obakubasa kutushobora nyowe nani wito abantu baburijo tukakora ki umukuranisa oburibwenguzo obukwasira hansi nahiguru kandi cyo mugishamuronji yatuhikirere kamwakire abaramuseho tumuza mu misho na program ya system kasebo na kwakira niye nakira wewe bari na n'umukurikiza wenda bimera nere mirunjo mu bandi twegera mbyinji namwe tuyambumbire mu misho kugira ngo tureke kwitongwita ngwenguzi yawe nguzi kandi ngo mwe tukateganisubwa na hitara tukagite nguzi okay aho no turatandikire nguma bamazina gawo wagagamba kuja abantu bakakucengaje amazina yandi Mutabingwa Clinton umunyabiragiro na Soroya muri Mbara. Okay. Hati ntuchira kura oburibwenguzi omundi tobora kubucengi twabatarashomire aberagiro okurugirira aberagiro oburibwenguzi nchibanchi mindset nanga no atumuntu ko kuza okumuteko mberagiro wire wenje narimo kucenga konka oburibwenguzi ni chango burimo kugurira kutunga cyo urukwenda aza uwachereza ataseme kora ki kukitunga wakube no kitungiro umuringo gushyikire konka aha kugira ngo wacenda munonga siningi wacenda wenda kuraba abandi ushara mwiwo ucashora kunogure ogurira of course nemiringo mingi harimo yesente harimo yebintu muntu harimo yo sorte ni meso ushoborozo bw'umuntu ayine so ejo natujitamenga hamwe tugitenguzi so okugurira ikintu ecyo shime kwano ufuna haza ukakishashura ningo ukakiteka ofeva ninga soko umuringo gono kureba ngo ukisemeririwe ukikushemerire ninga so utashikire kubana ukitunga konko kasharamo kakigurira ngo koreshi ukitunga nasa ko semiringo mingi ukujikujo of course ukushangira abantu batekamo defenses aho wenda kujustifying ekigwire konka okugurira ikintu cyona icyo akoshime kubona utunga naso cyo tashikiri naso qualified for kongo karangiyo wakora ki wakitunga wakiremesa bakishemerire ninga shino go kishemerire aba yo wati tukisemerire wasarama kumza mu wakikora ki wakigurira wagamana nashonga yo kujo umuntu kukozesa office ye akaja tukasitanye no bushoborozo obu nimbasa kora decisions regardless so tushumesa ngo mwe atecho wanje nesa no kugira ngo buribwenguzi tugone mu ma offices bongane to abantu baburije turi involved ati nyoko muntu waburijo aha bwacisheme kuba ni infamint byo buribwenguzi aha kuba iyo noreba nguze tukureba mu office aha kugira ngo nicyo kikuba kikusasire
konka twine omuntu wa burijo nakutukuba ntukura ukora noyegisa omwana usambano bibi iki ni kibi ubushumano bibi nk'ebi haza abantu abamwe nibakura bikirize ngu ebyo bintu nibi ati ninteekateeka nk'omuntu wa burijo aho nahine kutandikira ngo nayo bagigita omu bibi omuntu tugireho kweteekamu ekitiinisa kandi ekya kabiri turebuke ngu omuntu kuruga obuto yakura n'amanya ngu enguzi nimbi ahakuba enguzi hiine ahi hikire ikaba nungi ahari abo abarikugibaasa enguzi neeba mbi iwe waba otarikugibaasa kandi enguzi neeba mbi yamara kukwafekitinga in a broad way ahakuba hati kokuba nogira ebitarikukwataho noguma omu byawe konka kwokumara kukimanya ngu eshaaha egi hiine eki otakubaasa kutunga aho kugira ngu kikabe ekyokugurirana ate obwo nibwo kuba yakora ki yakukwata obwo hati abantu behwire amasiko wabuuza at least 100% y'abantu abarikuronda emirimo na in some departments tubakikwata yokwe namangu yatine cyayine bakweta kora ki nubwo ashomere ati imagine omuziira ryokwe oruho nogambira abana bawe ngo enguzo nungi narisi noboreka ngu nanka ine sente aho kugira ngo nariye ki nariye enguzo so right from the beginning kurgaha okutandikira omuntu wa hansi tushime kuchumanya ngu enguzo niki nimba aza tweteka ekitiinisa noreba nanka nikamadini abantu nibagikiriza munonga so kurogire ngu ngo kuteka ekitiinisa omudini ngo kuteka ekitiinisa ombintu ebitu byobuhanga ukashanga nk'omuntu nagenda ajwara ekanju azowana nkashwera narisa ajwara esuuti respecting iseza kurno kimanya ngu okuteka ekitiinisa omu bintu ebyo nikwe tukuteka ekitiinisa omu magara gitu tukagira n'okumaro abantu abamwe noshanga aine sente nyingi nizo zikureetera yakora ki yagurira okugwariho okugurira kandi hariho n'okukora ki okwakira hati nyowe nayanga enguzi nibaza kumanya nk'omuntu atakuraga akigambo kye narisa omuntu aine principles konka abantu abingi principles tubaziine ensi nibagitwara nk'okweri tubakwenda kwikiriza ngu hiine ebintu ebishemeye kukorerwa kuyamba abantu akuba omworo niwe arikukomplaininga enguzi omugiiga takukomplaininga enguzi ningogwa ari kugitungamu takagikomplaininga nyowe nimangu iwana ogitunga mukati ngo ine bikumara toine ensonga habwaki noona orya enguzi ahakuba hati nani nyine kinyine ate ekyokukumpa nikinyongeraho ki so niyo wana otunga ekyokwenda iwe ahabwaki noyetaaga kugabirira kuhereza kutunga inducements iyo noreba ngu enguzi netandika kuba omushaija hati eshaaha egi akuza kushwera omwishiki ate ebintu biri commercialized ate nibareeta ebirabo bareeta kyabamwe mbagyeta rukundo but nyo ninkireba ngu egyo nerya enguzi from the beginning tokwenda batuhereze ebirabo babahereze naturally getting kubanga ninteekateeka ngu enjuga nekamazire rero kikomuka ushemererwa kikonga hati iwe omuntu wabanza kugurira amamotoka anyway kikire nkwenda kuza yokwe konka noreba ngu nokikuririza ahakuba atabyine naza kuronda uko arabyibe samwe narso ko arabitunge naho gukora kiri cyo bakora ki so competition tuyihe mu competition zezo tuyihe ekitiinisa kandi tushomese kurugera grassroots ahakuba iriya yatusigereye egiyo mpango yo kureba competition ebire mpango ebintu byabakamashorized njo kureba abantu aho kurya enguzi yanagirya nananangu akore kintu bamurebe iwe utareba izimbe biryo mu matawuni abantu abamwe bakubuza sente ezibazihire na munonga bari mu government n'enguzi yonka aze cyo nkiretera omuntu nanari kushoma kutegateka nkwarazo mu office ejo naho nafuna ki nabaine kuyihaye so to setting a bad precedence so nyo bad precedence ejo kungumaningira nyanta omwana government nayekwere netekaho ebiragiro turumu konka emanyungu apana tubo office seme kugira mutemo noramba zawo declare ngo gire bato ku declare ngati kiri enough apana ari bite bisheme ku byabusha by the way if government ebintu yabikoraho noro ninguzi nekubura
Okay. Tuchiri mutugumiza mu mission na program ya CCM ka tuchine omunyaberagiro omwami Mutabingwa Clinton arimuna tushobora iwe nko muntu wa burijo nanye tukakora ki omukoranisa enguzi kandi abono hinkwenda tutandikire ombiragiro ninga shi twantendo tushobore aha organizations is to your government okoranisa enguzi niziha nyumuntu wa burijo nkatandikira nkahi. Government yo kurigero ko yombekiremo tukugira ngo ibyo kurwanisa inguza abantu bakurumanya n'abamanya polisi no nico kintu ekikura kucira umuntu kutekayo inguzi kutekayo complaininga kwenguzi konga tingwenda kuza side ya kuriya muhatana no polisi naho complaining yenguzi funo buyamino basa kwendero hire yenguzi okotakaza nuza kwa byaba biri babo kumanya polisi ne yamba kutwatira baki abari benguzi kandi twine kitongore cya karisoriso nje twete cya IGG nangwa kine namba zabo tindi spokesperson wawo kugira ngo nze kubashoboze mahanda yose mekura bamwe konka nintekateka ngo umuntu wena ate departments za government nyingi nababamba bipapura konka abantu bakwenda kubishoma no shanga hari bihandiko birya notice board bya rinamba za IGG ezikozirichi ezikuwe basa kwizunisa complaining in case wafuna ekintu ekirumwenguzi twinemu bu department ne inspectorates inspectorates sizuzoroho kandi abantu bakora ki niba complaining ayo okuyaho ngo inspectorates their internal mechanism narsi ibyo konka nzinzi kera aho kubore so naho no complaining ayo nguzi twine state house and corruption na yero ho kurwanisa nguzi so twine leadership conduct yo tazhora mbagamba echo necho kugira ngo tukume nono za institutions tureke kushanga kati bina ningamira ngo umuntu yachumurating ibintu no muntu ategatega ko ari ko office ejo nakora ki nine kubutomo njye kurebera ngo wagire ibintu bingi birenge serize ni babara umushara gwawe ogwo kutunga bareba gutakwatagana naki na nebintu ebyo yini aho ntuba nawo omuhabe wa government nasu omuhabe wa government utweta state muhashime kuba nakuchondoreza nibakuteka omukoto no tutebyaji uko umushahara gwa miliyoni 10 gukubasa gure kibanza cya miliyoni 15 ugigereza so niyo nshonga aho niyo umuringo ugo kubasa gukora ki kuwetegerezamo ebitongore bya government bitirwe hariho anti-corruption act ibyo niyo tukozesa mateka kozesa abantu no matu tugambe nguzi ito jongo ndwine bigambo bingi bine corruption bine bribery embezzlement bine nepotism so hatu wakushanga corruption bakigambo tunono shangu turi ya side yawo kuhereza nguzi bumwe konka corruption eri mu bigambo bingi harumwaba wo kwinducinga hatuka mu office y'umuntu akanyetega akayasakaje iki yakora kunyoreka ngo nane nguzi mushino wabana ndo kintu urukire bari mu ndaka kujya ngaruka ncyakare iyo nono tegateka ki wa notya kumubuza nkoreki ijyo nkoreki nci mayensa ngo in situation yakutekamo akaretera wakora ki wamuhenguzi konka atenyo kuhereza nguzi nimbanye n'umushango probably maybe nanye ndo murumo namanya ndo mwami Clinton ndi haza kundabye ho nyene kumuhereza iki kandi ncine kandi ndukwenda umurimo kacayi nyo hati nimbanye n'umushango aho nakugira ngo iwo hari wejo netarimbi abukati ya favoring yaza kumpe cindi kwenda obworo nubwo kuretera abantu ba complaining nguzi nje nakugira nti wabo ine wajeha ugine iwe nono rebe ryoke konka hatarho watakine wana cyenda ari kukikorifying imagine nga hati okufuna nko mu government to kwitaga kushoma no yitaga kwenguzi there is no reason nawe achanto bazo mwishomera imagine abantu bashomeriyo toshomere yuwahereze sente wafuna umurimo utakorifying atabara qualified bakuze so echo ningira ngo tureke kureba kugira ngo iwoyine wano hachikushasha iwe cyukushasha
konka uri umuntu waburijo wasika inyuma noma twine kumarwa ati wo kuba omunteekateka yawe ekintu orikukireba kikiraho kugira ngu nokibasa then n'omushuma arikushanga hariyo ekintu aheru akakiha akagenda ntajya tucyakikwa nagaba cyakitine na mukumi kandi kitwarere bakigereza so omuntu wena uri kuhereza ekintu kwindusinga oba yanakibasa oba yatakukibasa akagenda akakyeguza yona nenguzi kandi n'omuntu wena arikusolicitinga arikujya tugenda ndetere ubwo nayo n'omushango yati soliciting kandi omuntu wena arikweyendeza kusinga abandi nagwo n'omushango okweyendeza cyakuguma mutuma tukuwa mushango konka tuwashanga ngu favoritism nonda company contract zona beni wazitunga beni wakoraki noza kushanga ngo nayo yabenguze umuringo ukuyonguze eri broad arwe nonji for example nkiyo kushanga umuntu arona advertising you are buying people's hearts nayo nenguze konka ejo nonji ejo justified umuntu yayi ne business yarona advertising hard working umuntu ukora munonga akashanga ubuye ni wokumanya ngo ayineki niba mumanyire ikintu eki nenguzi konka ejenguzi eri positive so nayo ni one of the solution eri kurwana seria embi ako umuntu wakora munonga na winning a post heart na winning a market na winning a different things kind of nature kwenda so no muntu yana akora munonga na rwani singu takuje in fact boy ni byo kwenda n'abantu binjya bamwe bashomere kubagira mu government kubashanga emirimo negurwa yasaramu yazo mbintu yakora n'umuhingi ninga sayine businesses so techo mukwata so hatoko na tuyamba mu kurwana singu alright so nanyenda turebana na legal rights nyonka whistleblower maybe inechinare bachitakutambura jo mu system mu marado kahoko unite kubantuza nareba ntabasa kwaronka ekinte cyo muchileta corruption nyonka whistleblower ninga shiko umuntu waburijo nyine legal rights says ku protecting mu mateka gagwana ugamba simanye anti corruption act byona the fact that wachigambo ngo whistleblower nyinji manyisa ngo nomanyashi amateka akuba whistleblowers they are anonymous people when you go direct open and give your complaint it's not a whistleblowing aid whistleblower arwite kafuru act iriku yamba umuntu wena owagamba oburwenguzi so ota oryo kotatina tukunda agambe ngo ekitongore kinchigenguze nibaza kunkwata they will take you anonymous but investigating ako mateka tuna mwachi bakweta fair hearing umuntu nasa kujya teke ekitongore kinchigenguze kitakugiriye konka ko kubagambira ndebere munonga abo kurwana senguze nibiza hantu urana bakwata abantu umbukoryo kandi bahendra babafundi kikumanisa ngo yambo ko abayereta ntari whistleblower ayabahereza ki information so iworyo korora ngo norebe nguza hante biri nyingi iteka yo kwetongwita kwawe arwiteka tine narugamba n'izina ryawe so kitongore ekirukuro ekikurirwa Rwanda so burwenguze nikiza kwiza cyecyondoreze tubakuza kwita ngebe byo umuntu kufera hari ukara abantu barumba muyiruka muri batino kwa statement ya police wakigereza cyo kiriya ekitongore cyo kine bo officers bacu no bakwiza bakakora ki bakacyondoza iwaba information iteka ndo protect okay wa twagamba corruption ninga shoburi bwenguzi twareba buri mu forms nyinji nkoko wagamba twareba mu nepotism twareba mu favoritism na nebindi binji embezzlement of funds but nanyenda kubuza kuna kuza ko kushaba umurumo ninga maybe ndinka hantu service ni manyangu ne yabusha bito bakansha bangunte yo bribe ata unkakora kinyo ngo umuntu waburije abone intandikira akayibasha bangumpe yekituga ninkora ki ninga nanokwe kituga n'umushango ninga of course ko kituga n'umushango nanuri wacu kushaba n'umushango in fact bacu kushaboka kibaha mwina babiri mwine kwatu owaha nanuwayakira owashaba nanuwakora ki okwiyaho yo bacu kushaba no semeye kukozesa ushoborozo ubona kushoborera ibitongore ibyo bwiyambise ubwiro bwingi na ama TV no shangaho
uburango bwabo n'inamba zabo they are even toll free no terabusha izi namba zishashurira kunko ko kwenda kuzaye kubanga ibitongo ebine ba spokesperson babinyonje muri go field kandi ikindi nyongo ngafuna umugisha nakoraho mu government departments nashanga ngo enguzi neretwa n'abantu umuntu uko akwana ndekintu noza kureba runarwana ninyenda kureba outside office ninyenda gukora ki abukatwa man yo trend nuko kubikugenda ati nje kugenda ngo nanuriye kucyaba mukwate aha kuba ushanga office aba government ari mu office nakora konko umuntu arunagizaho kugira nkurebe sazinga hi mu office no kamusazinga noza yo shazinga tukavugana tukanywa akacayi rero kundi kiyo akacayi yako beni wakashashura getting so at the end of it all abantu benyine itwe tweyihire mu kitine sa buri kintu tegateka ngo twenda kucyugura kandi ticyo kikire ako atuwo yino gakigura ncyagara ko rotine kikakurema nkiza kushasha so twehe kitine sa tureke gukora ibintu bitakoze iki yezin ibintu yo kugira ngo umuntu naremwa kumanyaho kurwana sizenguza nahamanya no kwamanya ukwiye kugira ngo umwe naragihire atwagira polisi ukahituga bakarikura umuntu wawe ncyakare kuba kumukwata narisi bari kuruwa wakukozera ikintu aha bwenguzeri hato nubwo kushasa munonga konka nyonye namasikongu eba umuntu yargakaza mu department yakubagiremo yari bajya notice board obwire bwingi nahare pande birwe namba zo kugira ngo utakoreke na polisi biroho no bushangaho police services free police bond is free kiroho cyane kire koko kitaha kuriya umuntu akujya tubiya ne papa bikozera iki konkiyo gumiza murebeho noza kureba nka namba ya toll free nani nyende iki konka mwene bashabeki okwiya government kino murumo obaki ebe bintu ya deveroho konka na yete kozera iki kumara umukuyamba abantu ya tingwe na nyengute ba tekozere ekozere konka somewhere betaga na ku improvingamu authorities zabo ati twaturi umuntu reba wagamba ubundi abantu kutwakubasa kuranisa uburi bwenguzi wagamba cyo kugira ngo tutakayikiriza kuhereza ebituge bakabantu batushaba ekindi abantu baburijo tukakora ki kugira ngo at least uburi bwenguzi bwacendera ukumanya okwehe kitinzi nkamanya ngo niwe kintu no kitaga naye ninchitaga konka cyakiri cyumwe one of us must take it imagine twena tushomere umurumo muhango najya no gwa government ine kugira iki yakora kumakinga sure ngo kutura turi yo kushomesa aba doctor umwihanga twena marwaro nkaga ngitaga aba doctor 10 training at least 15 deno manya ngo muri zavo ine mu 50 abantu tureke kwimukaho tukashuhuza aba doctors miliyoni twineki egyo government nebasa kandi cya kabiri nito abantu nkitwe nk'abantu tureke kweteka mu mutima gutegateka ngo kimwe kine kugurwa nangwa nishemezwa niyo karicura neza kuturetera kurwana senguze abantu bingi binesiyore tukonoreke no mu rumono rango wagumhata kora ki tagubasa konka nanda kugurije kwara amarahikeyo atandike kushoroza sente umuntu ari kumanya akora ibintu bye yashikayo nabikora no gwire bukurya nguzo nukora ki umubura konka umuntu ari kumanya ngo we ukore ikintu nenguzo nananda no mu mhenguza improving nizo muntu kuchikora so tweyiha mu mutumogwe ogwo kwende bitashemerire kandi nabana kurga gurasorud tubegese ngo ecyo kwenda no kikorera kureka to kuchigura akuba hati yowaika nko mu makoti ntugwirwa kakwe ikintu kirengire hati noza kushanga ngo umuntu atine sente ariyo mukubona bona kandi tayine sente tukugira ngo koto kuri tuzomushango ne gurira sente konka hataho hagati arhebya no mwene babara tokorera sente konka baromba advertising ngusara abantu kugira ningurebera umuramuzi ningurebera ki ningu yabakorera aho hagati abantu bingi bo kusisa amazina gaza kote naki so umuntu waburizo kuri hansi atete ngo sente umuramuzi nazenda konka umuramuzi akwenda na sente ninga n'umuramuzi nawe nazenda konka narabranka iti nawe kana na isisirizi na gitongore cyone konka kugire ngo ito twihityenesa umuramuza akagambira nabantu ako hari abaramuza bo kuchikora hati akaza no gutaka nyo tinguriya ki tinguriya ngo kwanga twesaka pato na nawe chiko bwa erosize bambete nchiko kurwana so bushuma bagambira abantu
kumara rwa mwaza hantu mutahaye ki enguzi deno ba tumanye kurga hansi ngwenguzi yarwanisa bakurga nkahi ahansi grassroots akuba kuri ruguru nebazo kuguma wagamba ikintu cya koti kandi uri umunyabiragiro numanya ibintu bikwatine n'amateka nanyenda twanda kumanya aha bwaci corruption cases is failing. Yes, ntureba mwe effort nebebireho nangane twababurijo tutabariza police konko shanga cyaburoko abachi corruption cases zimwe is failing. Nyecho nikiteka kubura ubuzuruzi norebe binte mwe ekintu cyo gukora undercover nikiguma ndebera abantu abatirwa mu makoti bakasingisibwa mushango izo kano rero gwanandutu tukantureba bacyandijamwa tukantureba de former gundi bakagira kikazinda so tukabareba imishango iri gukora ki iri kubasinga konka nege ndize tasingirwe nabo tugira amasiko ahwe nshonga obuzuruzo umwe n'uburo umuntu umwe natwara yemerera yarete nguzi yo mushaho yayito umuntu outside yaje muhereza aho yuracumanyute giti abantu bahinguza beserekire kana nabo kujakira mbajyakira bakoze iki besherekire kandi ko tiyone ko rabujurize yo ko tine ko rabujurize kana n'ikindi cyo gamba department senyingi tuzine integrity umuntu nakujya tuza police complaining ngo konka umutongore nikwatagana mnono noshanga umupolisi nakwatagana state nakwatagana na koti hati iyo umuntu waburijo oburaki uburaho kutora konka nico haro akakare kitongore cha anti corruption akwa cyo tukiri part of them so yukora ari ngwaza police kongo kashanga ofisi ya polisi ya state ya kote rero kataragaza munoza kuza polisi wahabura state ya sabesente ubwo ninza kushabira cyo to kuza kuhangure cyo ninkukakasa yego tugukuraba abo wakika kutushabira ntuma isango burwenguze cyo tukomeza kwa akapande ka kote tarowa namba ya IGG zurwa donko umuntu nanda kwifisa misho akagenda akazumukote akagambira umuramuzi at state ya sabesente uno wazo murongo cyano some of the things no itaganiye kuteka mu common sense kamango ati yeso sorties wiko kashanga ngu let's say secretary ya sabesente wine chance yo gamba na state amana state nyo secretary wa waruna sabesente aho no wachanduri ngana ka court karaka kakusabesente wine chance yo kuri umuramuzi gamba no muramuzi kiraka bayansa bachi konka kandi kuyakwa ari umuramuzi wazo kushaba ataho no tachumbasa kote ine inspector za kampara nazo namba zikozere ki zirwa ndo muntu kwe wachifuno busasi achiro stock takurondi itwe akanja akashitugamira kandi cyo nacyo tukusabe sente ngo ndasabisezo of course turachukure but we can guide you. Okay, turimo tugamba hashonga yo kuranza enguzi yo mwihanga tukureba ekwasire ahansi nanahiguru adiranye ndo tushobore ne kabici akari umukurebe nguzi ari kugenda misho kandi ukahunama ko munyayigana ngo umuntu waburijo moneka effects zo kugira ngo uboname kandi uri kureba ibintu biri mu bishoba neziha no mutara kwana yati niki yambiwe yambagwe ati yo wano rebe ibintu bigendo misho kahunama we have seen graves of those who say let's keep quiet when other things are going on so amerwa byona nikigumane kiriya nkirwo nkikora ki nkikwikaho enguzeji nyewe there is a time nkankiri ahidara rya hansi munonga naza hantu my boss akambire shilingi 15 umuriyeze 10 care transport okugenda 20 garuka 20 so nkani nsazi aho 10 konka service yabe nanda nkore na nuri wabe nanda kujinkora kana ndaki akaba nande sente so kuna mburize ntumwe ati jire chuwamba mtimene chazinga tinyene 15 ati already nkana asigaze 10 namnya tinye nasigaze asirinjoro aya njya tubeshire hari yambanko rabandi bisi ntuzabuganira ngagumaho kumara izuba ryone kugwashira umwazo rukumi rwanje yarutwara na
na ne service yazikora concurrent so in fact ahina yeshime kutwara 20 kubwizire bayongezamo aha mwe ngatambuza hebije so cyandetera kugira ikinega kugira ngo nanyinka hati nkazo mu kitongore cyo chikora in fact kunagiye kuchikora hati nyona nashanga ngo tinku basa ngaranta kubasa akoba ibibi nyonka tarabasa in fact abantu no bareta mbo bakoretera bitongore bya government byari inguzi umuntu bazikureta so umuntu wahunamere kintu nanye yesi nyina amasuko ngo ahutinda hunamere tinabo nayambere bingi kujya ngo in fact nyonka nimbanza kokora batine sente akwa ko ku innocent nono basa ati innocent no atakora ki atakubasa so okuchunamara nichwa affectinga akuba nyonka solvinga bingi kungana nondizo umuntu yahayirwa okwa haye nawe kigambe ayambe byingi kandi cyakabona go n'umushanga yo umuntu oba kweta kwereza information ogino ukagihunamira concealing information nago n'umushanga mwena ho kwetagisibwa kwa information ejo omumateka nyawro utagira uti ukagwesura baza kukwatira negligence ziriyo baza kukwatira concealing information mweshi umuntu waranaita umuntu uti wahunama niyo waba part of it niyo witamani baburunjuka ni wakubanza kutera nduru ninga ku reporting so nagwe no mushanga so nintegateka ngo yire cyo kugira ngo kiyambagwe nana hariya no kora mushanga okay nanyenda turebe still tugamba ibintu bya koti omuntu yaba convicted of corruption ni punishments zihezeroho ziba kubasa kumuhereza kose cyo kubanza no kukoma umuntu wena akoze umushango ariyo ka studio sentences icyo nicyo kubanga icya kabiri classification of that thing kibire ki ukukwata bakakimwiya kikagarurwa akisemekwa nkikora ki nikiza kandi nakoti nebasa kora ki kubikozesa byone kikwiyeho igarike be na proceeds abantu bamwe nkahati no reba nkemishango nebekozwe nko mu 2000 ushango umuntu yakwasire billion akombeka nka hotel hate kozera magoba yihere mu hotels nkamushanje mu kitugecho nariso mungu zecho so punishment ezumwe no kugira ngo ibintu byona biza kwatwa na proceeds zabyo zigarwa byabishimwe kwamba koraki so ncyo kurebera ngo umuntu yari yenguzi nabasa kwendera kozere nkaya ariko ziyati akantu kumwitaka nabasa garwa hazuru so hariho kukomwa hariho kuyiho ibintu byona kandi hariho no kuba ukushanga ngo bako baninga twarebera Agnes na Ndutu no funa emyaka yo ikigero nari completely kugira ngo utagaruka mu office ya government okay then nanyenda tuvuze ito nk'abanyamakuru bwiro bwinji ni turi bamumba whistleblowers umwe tumanyangu nkasente zo rugutorana kana naka tizikoze sibweje mbazi ibaye baresero mu iraro hati bigenzereje tubi reportinga kuko mwe tushanjire mu some issues oshango mu wa reportinga issue nyencha karecha kuberekeza ubushanga na media house ne yehoza atito nk'abanyamakuru it's cases za corruption ninga shenguzi kazi reporting aho tutaye tukorabero mu mateka kugira ngo kanyencha kare bitakatwe hindukana tuka reporting atuta anshongeza ati tinkwenda ngo tuzo mu kintu kitkurebe washanga media house erhone yesasiza nchinchi mayensa ngo aro kitashikire akuba for you umurimo gwanyu nugo kwamakuru amakuru mwino bwayo bwanyu kumanya buriki muri protected ichikuru no kumanya ubwayo wacu kubayido tukumanyisa ngo kuba choosed ngo wrong yo provinga ngo chiwano gambo hochikiri era media houses nezikoresho bamwe bakaba tugira ngo wagira ngo embwa yaruma umuntu tukora amakuru so no yina kugira ati umuntu yaruma ki embwa so iwe media kora argaha wahi kitashikire that's why you should be asked ahabwaje kunga wano gambeche mwena hati ayiba atandikira umushango gwa Nandutu agomabate byo nebintu bikargo media nizo tuyambere kurebe bintu so nindeba ngo na buri kimwe cyona ife je motoka ya Rolls etagira mu makuru
ino bakuza kubuza ngukagitira Twitter yeye ninga siki ugutakoze ki so one reporting ekikire no sigaro protected okuyoni wanda kutaninga ekire kitwagamba hongu embwa yarumu omuntu yukakikora ngwe omuntu yarumemba so nimba obugaye bwanyu mu bwine to the extent of reporting what is true konga wa reporting ekikire aho ningashi washanga ngu abukani bachira using wrong channels defamation manyata wagamba jo ni defamation wagamba ko konga katugire ngo umuntu kweri namazima wa ekiwaza ko reporting abachondoza hoje ako harwanka hata barhondo ni nabo gukora inshobe ngahati nureba facts zerho abantu amwe de ya reporting uwo bushuma getting ngo buri yanguze ngumanyaki konka nyo ni ndangu premature release of information ni litera abantu binjo buzo ako umuntu yatakabire convicted obwiro bwinyi nabayine obugabe bwinji presumed innocent until proven guilty so hata abanyamahoro bwiro bwinji they convict people twatahemshango nanka bangwata urwenguzi gonga tukumanya umuntu ayine justification so ni cyane yo mu reportinga kwawe oba tactical nanka yakwatwa abo kuteberezwa ko barire ki enguzi so go watch reporting rotio you have a defense konka just imagine bamkwata aho kugira ngo arire sente za government ukongera akagamba aho kuteberezwa nki cyakwenza ki so you need just training ya demwe no bugabe konka mu reportinga mwebwe how to phrase words. Alright, neja abanyamakuru batayi banje mwacicenga basenyo mu Gideon Elias Rutugusana n'abandi ko kutukuba turiyo mu field twabantu reporting ashonga za corruption de katugezeho tuzi reporting mu ngeri turashange amateka kandi tega twatira omuside Elia tucino munyabiragiro witu mutabingwa Clinton tucire nawe arimo natuganira ashonga itu abantu baburijo kutwe kubasa gukora umukuranisa enguzi edakika nashatu nemwe zarabo muri shahi 2 katuzo mukamuro kace tuza kuba tugaruka nawe mutakarga TV West. Bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. otaferwa muzano wa kuchiroru kurugomba Kigazi Universal Actors nokora burka eine bizibu konga shi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi bitu obwatuma umutabano wawe ngo ashishe fike yabangi iyo poma rota sisiro wanje iyo maro kureshana sasa ninga okuna tware niyo nkona kuswara tokareba garatuna bakazi babiri mimi nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi binabakazi 8 baryaho batebekine nyonyine tubiri kushorya pono terendu owakuchiroru nugwo muzano ogwota sheme kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomizo mwabazyo inye nikakutumengo mfachora mwana yongwe niko kwaje muzana bakaba kumengo mutwe tenkaru kanu yantino ko mwana nika kwenyina Nehinda
TV West Nehenda we bari wachiri nitwe on program ya System Card chine omunyaberagiro omwami Clinton kandi tuchiri muntu gamba anshonga yo kuranisa enguzi omwihanga tukuza kuzomuka humuro twatira muntu gamba anshonga yitwa abanyamakuru kutukureportinga cases zezi tukabasa kureportinga tuta kurebeka mbo at least nitwe obundi tabyatindikiraho misho kandi yatugaidinga yajanga tusheme kuba tactical tabantu gamba ahanshonga za corruption na nyendo tugambire nangu actually cases na naza kubuza cases zibe successful from corruption but tuzirebere recently tukarebe ya Agnes Nandutu eyamabati agabegariya gukuza Karamoja tukareba ko bamuconvictingire nebindi bitoyira abanyamakuru umuntu waburijo nko muvuji wa pichi nko omuntu omuhinji omurisa bohi necho bakubasa kora reportinga cases zezi yaba namaho ku reporting ubiro bwenji ekikubazo bira ku reporting ni babata kumanyaho ku reporting konka yana hamanya buri muntu wena kan be whistleblower ureba difference iri hagati ya umunyamahorje na n'umuntu waburijo umunyamahorje takwitaga kuba whistleblower taga ku reportinga reporting tukumanse ya kurugaho kaza polisi airing out umunyamahorje ine platforms ata hantu basanga tuwara wakigambo cha Nandutu konka before that I'm sure harabine X handles abo kuteka ibigambo byabo hinabine TikTok hinabine Facebook accounts they know how to air out things abo batera nebishane no mo abodo kwe no mureba yaza kujya atiza tugendane hina hingurebe shitakora ki kugira ngo akore bakabaha tips akuba nanye nyina makuru ngato umuntu yanshabire sente ningambira umunyamahoro ntindo ninkuzo muhera ngahi ahana getting that is individual participation hatu umunyamahoro ekishana kitera kandi ngira nimwe n'umucukunda munonga kushanga yiwade news breaker you get it waju breaking ato already uzuruzo boroho videos boroho shane boroho bgambo boroho tawuza kora ki so we use technology kutuyamba so omuntu waburijo arikwenda kuchikora umuringo akozisobanya muhoro ninga naba mu binde someza zabo za smartphone iri genda buri mwaka bumuki munyamahoro then umwana ndakwesera imiringo yo reporting ije neto abanza gambaho arweje yo kwesa technology to report konka runa neria irambicirwa mu mateka tugakarigireyo kutushobora how we use technology konka technology tuyambere ku directing amaki amateka no shanga umukoto aromba kwesa munonge bishane na za videos z'umuntu arakora kintu yibano reba nka nangoro butwa ku stretching tukaza ko mishango yo bururu kora no shanga ngo videos ronza kutandukaje kutuyamba hato utazo mishango ya bururu okureba abantu abamba distributing a cent abantu bakamba kwesa masimu gawo so we are going to use that so ni wa boda in smartphone yawe kora ishtikire umuntu yana kwengusa niyo ka recorder ka ukakora ki kihe ukateka ukanona nakimanya ninga sigambera ho umunyamahurire ngiwe tegesha ngire kushaba umurimo basha iyo niba basa utagukorode gwa kuferire abantu ine kito ine sente konka kora exposing the other person noza kushanga abandi bakora ki baganyirwamo egwe n'umutuma go kundi hanga being patriotic nyoni teka ngo agency tekutandikira aritwe yinabagira ba Rwanda kubeke kituri nitwe twinobonanzwa abahango kurwana kugira ngo yazagira abandi ababaho bakagira icyo baba nabo base kurwana kugira ngo na generation ndizo nayigira icyo yakora ki omukurana kwitoko yitwe nk'abantu baburijo ba citizens tukadumandinga bata transparency ubundi tuta creating zero conflict in fact umuntu waburijo tujemye ku Rwanda na transparency akubatera kuyamba it even makes you good noreba ngo egesha haburi umwe kwenda accountability na aine expectation zirengire nyoni ntegatega ngo umuntu asheme kuri cyasheme kora akabimumura yinyiye na nenguzi igiye kora tonto Rwanasa n'umuntu kwenda kuzo mu kitari cyeye ati yo kora ushomero ubudokta ubwaro yanondo bwaki koro ine certificate gabachi nondo gumurimo gwo ine degree kandi iwe urugabemero mu
kore no ndaba dokta mukaga ahabwa cyo to kwa advertisinga ahabwa cyo no admitting abantu 10 rero kabasha Vicente kuri mukaga kucyo government ino muri muhango tura ni ndwana se cyo kugira ngo obwire butoyento banza ukajya ngo arakushoma bwaroya ine kwa ina abirni aine kuzama kere aseme kwa ine sentence ni government ibyo ni basa ibwanise nyoni ngira ngo twati yokushumisa baroya buri muntu ngo wanda baroya 10 admitting abantu 10 bokwenda bwaroya abandi bagambire ngo soroti zakora ki kuno muri mu government the moment you are producing a road for nothing you are going to have this steep competition irarete ki irarete obusubu so itwonka abantu tucerebera side yita konka government n'ikidero muranga ngana ro tura entronda nikira kunyigira abantu arubunari abantu ubito mu cyaro orunakurwa karuru barano bangambira ngo nanka yarete sente twakumutera ngo nazinga ngo hati uri atwire 10 ngo hatogu yarete 12 echo ncherudinga the court of people kuza kutukora amateka icyo rukurebera mba kugira ngo 11 parliament is reported and alleged to have been the corrupt parliament kasi kumuramwa abiri sente wo kuzayo nabure babazega so hati twabari akuriya koko yehire mu kitino sakaje nyokora percent tinkutera karura kasi yo korazi impe wotagireyo noza kuriya ryare sente zamabate gabakaramoje noza kuriya ryare sente ezitu ezine kutugaracyo eze sente zo kandi noreba n'abantu umwete nakwenya mba blaming abo katwosire tubona nangwa bebembeza batero mwebembeza karuro agenda agarakaru kushaba kandi ubundi rwaruguto raberuro hariya iraro tine cyahindukiro umuntu waburije cyamaje atate ubu namukwasize ndeka mwiyemeze ndamuye mukwara agenda yabara gukora ibyo nebiye kasita kanje nakamuhiremo nyewe ni nkigamba ngo kureba uruguto rw'abantu rutakozire ukureba irwaro rutari mu bazi kikumanyisa ngo mwebembeze wa utakozire ecyo tukihemo government department and agencies works through processes noza kushanga hati government concentration egitira security kushanga government concentration egitira umuherese kushanga government concentration egitira mu education iwo kugira ngo norebe uruguto maybe it hasn't yet come as a priority konko mwebembeze wa wakozire ki akigambire na namateka babagire marungi niwe cinkwanga no mwebembeze witu kumuronda akarga buri kachiko ko barate ko babarya ke education esente zo education bakazegabara agigereza babarya bo kushashura ibanza rutwine as a government esente zo kushashura ibanza bakazebakokora ki bakazigabana icyo ncyo ndukwanga konka issues zo ruguto turukozire issues zirwaro torume bazi it depends on availability of funds priorities matters uruguto rw'uwanyu rwine kubanza gukorwa izinde zidebwe ziri kumunonga yes we have our resources which should be balancing with the financial positions and the manpower capacity to do it no shanga twine companies 10 izikore ngutu konka twine ngutu 10 so nubwo sente zakubireho department abakozi mbasa utakora ki ubutamara so ebyo tubwe umuntu waburije njanga nti kudemanding accountability umuntu waburije nana dizo kurenga abashime kora ki koma azoko tukurwana sanguzi uko niyo no kwenda kureba rero kiba ato umuntu wari umuntu nanda kuma mushara gwa speaker gwa kutunga ninga gwa member of parliament jonyesha kuna nanda kwesimba is enticed ninga sikumanya umuramuje za kutunga ninga kumanya kawe za kutunga obwiro wingi it is the motive behind is not genuine it's not in good faith abamwembe ndakurwanda mu ntaro zabo kunganyo kwa sonara yo think if you remain in your lane kuro ry'umusi umwana runo shoma shome bitawo byawo ko kurosinga wenda kureba kipapura cyo rya kura max yatumwe no kuza kwendera ku byamana lecture getting zone corruption mu institution zurumu ariho bunayini aba kanone bamakanisa ndukuri abashija bayewe bariya abimerikaninga shabaki obwiro buza compassion za bestandike efuzi kazi baziriho mbyaro stine nangwa nampare konko shanga compassion zizira abana babo umeje giharo nguzaye singeje ya detatire center konko koziso sorte kujya mwayine access abantu yakora ki yatomwana
but nyowe leti mi imagine nakora company yanjye nkipuringa family yanjye iya ndetse nepotism konka noni tinyine busobonacho ayi nyomuntu wena yakora ikintu cyakatamabeye company ne yawe watamwa bawe kubaragiye itere kumurarwane byanyu ibintu byanyu konka icyo tinda gitware nepotism so konko mu government entities ndo tari tabo wanyu wareta bawe kandi we secretary nuwechi konkiyo tokakirebere ngu yo abantu abinji kwakuba ine umuntu omu department nuwari kwanza kutera isumu connection gamba nogo but of course icyo kigumira ifuna icyo ncyitaga umukono gwa government yo wakurya ni wenyine kujya twonka family yananka kandi mwe hakorwa umuramuzi nanka kandi mwe hakorwa umuramuzi nanka kandi hakorwa amanya principal ha bona kandi department mu bona sheet abandi turiki we share the national cake all of us so it shouldn't be one family so report those nepotism uta reporting sente zonka bayigeza utarpo abantu bino muze gukutegateka ngo kumushabe kitugecho konka reporting ibintu bingi giroti omu department ya government age for God district level from the head up to what bona n'abanyabuzari yande bashomere konka that is nepotism barondo wabatiremo ekecho so nico twenda ngo mucenge mureke kutegateka ngo enguze n'isente bribery favoritism and nepotism they are many corruption tendencies. Okay. Yes. Tu nendebo bwire bwitsobura muno bwayo bito bwambo bwa muheru umuchwatine n'abanyaganda okutoka kubasa kurwanisa enguzeji elimune yonje. Nyo abanyaganda njangu bagarre mu principles zabo. Ikirungi ikigambo cyanyu nkibasha kutahindura abantu igana nkibasha kuhindura umwe na wahindura ndizomwe bahindire bikirigana. Umubwire w'akaruru ntubasa kuba twakoze inshobe. Konka hatu mukeke ngo abantu abutukuronda kutombo yebembezi ubwire bwinje umuntu twakuba najya to position niyo tinkareba go position kureko position necho hati ikiri kugambe byishikiri konka nacyo tukumanyisa ngo ahite ko muiza tukikore byishikiri cyo kugamba konka munongo bwire bwinje corruption tendencies kuzirwanisa no gukora ibyo byishikiri mwe niwe reka kurisivinga kwinguzi kandi reka kwakira inguzi ako kuzwate nguzi nitwe kandi abo kuzhana binitwe mwenu abo kureba TV aba mwenu to receiving enguzi and tugaruka aba mwetwereze enguzi mwenu reka tucesasire tucirige tube patriot tukundi hangari yitu tukunde nensi yitu tukunde nebintu byitu. Okay. Yes. Wabare munonga omwami Clinton kwija obundi kutugayidenga ahashonga yo buri wenguzi erimune kwatakati ahansi nahiguru ninjiri obamba wanu tureba kine cyo hamu nko kuyagamba iwo rukwenguzi na nyaru kujacira twine omusango kandi of course ntureba na government etireho agencies nengashe bitongore ebyakubasa kuranisa enguzi bitunitwa abantu baburijo twine kujiyambaho program echirisisimuka obahati tukarengaha bitkatizomka mu kace muzayibisisi no charity barimo bagarika okushemeza kusashaha ishatu zenyine zakasheshe mutakarwa Everybody's gonna dance because of muziki kandi hati na kureta mustai Umani wanje rehema Nkamushanga kabelebe Mukazi mucha mukufatu webe birebire Akantebeza kasaite